Ariong Motar Bashan. Nado beliau yang konsensus Sungai Marjar kat lain ke UDP ke job lain ke job RC. Kata ni kan mahu Sungai Marjar kan beliau ke election mari job election tersan penai lah. Kata ke Indonesia ikut umpelan ke di kondisi kita ke portan kat noi parti. Tinggi dah ke buram kalau lada pidan rusak sengat ke dengan tersyai dengan marga di kejing sisa nam sumdai bengat keren ke Iba Syafir Wardiri Maria Job Maria Pek Parti Maria Syak Thang Tu Shop Baktan semua yang melela Syak Thang Tu Shop lupa Namar ki ong ba ki de ki nong syat kelai ke jat benriu kata ka di syak dia hatung il sodai ku ke jat benriu dengan ai bor ben kita ki nong syat kelah ni sodai ku ka pariong mo tharashan ko sesi dengan ai bor ben kita ki nong syat kelai ka dri ka jat benriu ku ba ke jongi ye dan iba jambor war ubriu uban yai nek skam ka nong rim ubriu uba ai kilut ya konstituensi ka ba ke jongi ubriu ubadan ke jing sida ubriu ubadan ke jing perkan ke baklain lagi dan kita ke jing ki jota eryong la kadang kata ke jing be ker thlak ke eru uskam ke nong rim tanya dai ke rim ke jai benriu paling ba ka parti kalau penjang dan merobi aus na karjar kat kendai hadu mentaro udaya skam hak nong rim joka parti namar iban ke jing anggut ke jing trang bagi kalom bancakri ke jai benriu om ban kan tiap parti la ne baringkang ding per tanam ta ke jing yo jing to sinet di komune ke ni brio bang isodan bak pengin yo nong elam agar ri ke jai benriu bi ke jungi gumta apa kiwat om ne di tambor ibane nganut om keren ke jing sai cetar bala tapi penjawab i parti HSPDP ngin siapa kan mesti dan sak HSPDP silang itu video apa apa pasang tas nama dan sama sak tentu ingin abdi mati UDP kena ngalam dia kena isi komentar ya kata mina penting kenal lupa nurutan ni ai not bang ya kata mina penting kenal lupa nurutan ni ai not bang ya kata namar hap dan mijing mare thong mijing nginang ai mare ru hadu ka arthau tari hadu ka khat khandai tari hadu ka porsa wajing nginang mare ban pensyai sinong ni tha syakil paralok di paradok di parasnam dan penting kenal pada isi district council kan